le tsabana le maitlamo a tebelopele ya 2036 a gore Motswana mongwe le mongwe a kgone go nna le leruo la boleng. Ke aba isimo se ya go motse ntse mo se ke labe ke mo magadi ba me matona le tsale ba bangwe ba dikgwebo le Batswana hela ka rona ya ile sekao sa gore ha re gatela pele ra go vision 2036 botshelo ba teng re batla re go ntseana gore tseo go tlase o itekana a tla tloga ya go ka gore ka 2036 e tla be le kgoro mantelentele he a ona le pudi kana nku kana potsane kgona gore wale lwena fa mongwe jaaka monka wena gore a se ka le ena a lalataka ke ba nna ke tsa gore re gatetse pele tebelopele ya rona e nna gaufi ga re ka tsamaya re ka tšhabatšhema yaka go tsere tšhabatšhema. Mme Susan Ramoswana wa Kole o simolotse thuo ka dikgomo tse 5 hela di atile di 33 mme po e tla oketsa dipalo tseo le go gaisa. Bomme lo skola itlhoboga khosi o dilare mme ke o tlhokomelang diso thari ya setšhaba ke tsile go ruta le bo ngwana ka gore o tshwanetse go rua go botsone mme Re tlhatlogo setima o ruetse mo gantsi ene a re tla re boys na go ntsha maduo le ena a be le Motswana o mongwe. Dipose di abiwa di tla ka dikgetsi tse 5 tsa tsa leruo ga mmogo le mekento kgotsa melemo go tsweng go BAMPO. Angela Nosa, BTV News, gantsi. Mafatsha a Botswana, South Africa le Zambia a tshegeditse maikemisetso a go tlhabolola ditirelo tsa mesepele fa gare ga Martinsdrift le KwaZulu go nolofatsa papadi le tomagano ya mafatshe a. Seo se tlhalositswe kwa bokopanong jwa komiti e akaretsa mafatshe a amegang e neng e kopanetswe kwa kgorong ya molwane wa Martinsdrift go buisana ka tswelopele mo go tlhomeng lekgotla la KwaZulu Bridge Authority le go tswa ka megopolo e ka thusang gore borogo jwa KwaZulu bo sologele mosola mafatshe a amegang. Borogo jwa Martinsdrift bo agilwe ka ngwaga wa 1938 mo dingwageng tse 86 bo nnile le seabe mo go nonotsheng tomagano le papadisano gareng ga mafatshe a kgaolo ya SADC. Bo lemogwa bo le botlhokwa ka jaana diketekete tsa batho dikoloi le dithoto di feta go nefa ke ka mo lehatshe leno la Botswana le tshwaragane le la South Africa le Zambia a tlhatlositse mosepele gore bo tlhabololwe le go godisiwa ga mmogo le ditirelo tse di amanang le jone go netefatsa gore go tlhofofadiwa go diragatsa ditumalano tsa papadisano tsa mafatshefatshe. Bodiredi jwa maphata a ditsela go tswa mo Botswana le kwa Zambia bo ne bo tsile go lekola seemo sa ditirelo tsa molelwane mo Martinsdrift, ditiragalo mo borogong le Groblersdal Bridge Border Control mo ntlheng ya Aforika Borwa go tlhaloganya seemo ga go tsewa ditshwetso tsa gore go tlhokega ditlhabololo tsa dikago tse di ntseng jang le fa go dirwa ditsamaiso le melao e e nang le neelano go tlhofofatsa mesepele mo melelwaneng mo go ka godisang papadisano. We have to join forces as Zambia, as Botswana, as South Africa to focus on Martinsdrift because it is situated. Re tshwanetse go tshwaragana re le Botswana, Zambia le Afrika Borwa mme re tsepame mo go tlhabololeng borogo jwa Martinsdrift ka gore bolomaganya mafatshe a feta botlhano mo kgaolong ya SADC. Re tlamega go tlhabolola borogo jo gore re tlhofofatse mesepele ya dithoto, ditirelo le batho mo kgaolong. Services and people across the region. Phuthego e ne a lekodisana ka maiteko a dirwang ke mafatshe a amegang go tlhabolola ditirelo tsa mesepele mo gabo. We can do everything that we need to do to ease flow of traffic at KwaZulu and beyond. Le fa re ka dira tsotlhe tse re ka di kgonang go tlhofofatsa mesepele kwa KwaZulu le kwa pele mme fa go na le sekgoreletsi jaaka re bona seemo mo Martinsdrift maiteko a rona ga ana go ungwa sepe
ke itumelela go bega gore Zambia e dirile kgatelopele mo go direng melao e e tla kgontshang go tlhongwa ga Kazungula Bridge Authority. In the enactment of the legislation to establish the Kazungula Bridge Authority. Phuthego e tsweletse ya dumelana gore go fefosiwe tse di saletseng kwa morago mo go tlhomeng lekgotla la Kazungula Bridge Authority go tlhalosiwa fa le botlhokwa mo go diragatseng maikaelelo a go tlhabolola ditirelo tsa mesepele fa gare ga Martinsdrift le Kazungula ga mmogo le seabe sa maphata a amegang. Botona ba ne ba monwana kgatiso ya bokopano mme go beilwe kgwedi ya Lwetse go ya go tsweledisa dipuisano kwa Ndola, Zambia monongwaga. Karabo Molusi, BTV News, Martinsdrift Border Post. Bana ba bararo e bong Abdullah Suarez le Rekwama Botshelo ba go belaetsegang ba bolailwe bosetlhogo ke ra bone boikanyo France kwa Tatiside kgwedi eno e le 17 ba fitlhilwe kwa Tamasane. Setšhaba go tswa khutleng tse nne tsa lefatshe leno se ne se tshologile mokgosi mo lwapeng lo ra Botshelo le bo ra France go tlisa kgomotso le kemonokeng mo nakong ya tlalelo le seru se se ba wetseng sa dintsho tsa bana ba bararo. Ke na ka fitlhela bana ba se mo seemong se se siameng. Ngwana ke a tshwere sengwe se se bogale sa neng a se dirisa mo baneng le mo go nna kana ke ne ke leka go molwantsha. Ke na ka kua baagisanye go tla go thusa mme ka atlega gore ba te go thusa bana ba ngwana ke ba feletse mo matsogong a me. Ba ile ba nkisa sepatela go mmoshareng go ke tswang go hithela bana ba ngwana ke ba kgaotswe dikgokgosho bothe ka boraro. Bongwanaka tsamayang ka dipesa le ma 23. Baswi ba tlhalositswe fa e ne le bana ba ba lorato e bile lefatshe le latlhegetswe ka bane ba santse ba le bannye. Bana ba utwana ga ba kopane ba batla gore go nna sekolo mo nna teacher a ruta ba bangwe spelling. Dipelo tsa rona di bothoko mo go maswe re latlhegetswe le ba go France kopane le ba go Botshelo ka gore bana ba ne le ba rona. Se se iragetseng ke tragedy mme hela ke tsa gore ka modimo re ta hola dipelo di ta kokobala. They were smart boys, well taken care of. Hali Suarez ba ne le bana ba ba botlhale. Suarez re ne re mo itse ka go bina fa go na le meletlo kwa sekolong ka maswabi botshelo jwa bone bo kgaupeditswe. Their lives were cut short. Re ipotsa gore a me yone generation e re buang ka yone eo a etana le boikarabelo jo ile gore re na le sologelo re le lehatse gore e tshwantse go nna le jone ka ha re godisang bana ba rona ka teng ngwana wa mosimane a me ga se tsa godile ana le bana ba a wa itse gore ke boikarabelo ja go gore dithunyatse ene dithunya tota tsa boammaruri. Dibui mo tirelong e dikgadile di sa kgwemathe kgokgontsho le dipolao tsa bana le bomme di supa fa tiragalo e bakileng dintsho tse e ntshitse ntho e ka folang fela fa di ka ema le fa go tla sala lebadi. Karabo Molusi, BTV News, Tamasane. Ratropo wa Gaborone re Austin Abraham a re gore tropokgolo e atlege mo go fitlheleng ditlhabololo tsa senela ruri e tshwanetse ya tokafatsa dintlha dingwe di akaretsa motlakase go inaakanya le methale e tokafaditsweng ya temo ga mmogo le go tsibogela seemo sa merwalela le phetogo ya loapi. Ratropo o ne a bua kwa moletlong wa go baya monwana tumalano ya botshwaragano mo mohameng wa thuto gareng ga khansele ya Gaborone le sekolo sa Botswana University of Agriculture and Natural Resources BUAN. Go tokagatsa selebego sa toropokgolo Gaborone jaaka toropo e thabologileng e bile e ka nna boremello jwa kgwebo go ka atega hela ga gona le tshwaragano ya mothale o tshwana le o me jaaka sekolo sa BUAN se itsega jaaka mantsutsudi mo go tsa thuto e nonofileng se na le bokgoni jo bo go godimo go ka nna tharabololo mo matshwenyegong a akaretsa merwalela kgothalesego ya loapi gareng ga mangwe. Mo godimo ga mo tirisano mmogo e ka nna tharabololo e tona mo go somareleng tikologo mo toropokgolong eno. Every organization, no matter how large, lekgotla lengwe le lengwe le thokana le kemonokeng go hema dikgwetho dipehela tse di ka thagogang mo isagong.
mo nakong e go na le dithabologo tse dintsi tirisanommogo gareng ga makalana le makgotla a garologaneng lehatshe ka bophara ke konokono go akaretsa go bereka mmogo le makalana a tshwana le boitseanape go tswa ko sekolong sa Buan. Brilliant and innovative minds. Tirisanommogo e tla tswella e nna motheo o nonofileng wa go arogana dikitso tse di maleba le ditamelo gareng ga bobedi jo. It'll foster engagement and tirisanommogo ya rona re le Buan le khansele ya Gaborone e tla ba sologela molemo teba le boitseanape go tswa mo sekolong sa rona. Tirisanommogo e tla nna senotele sa go hetola toropokgolo e go nna le dithabologo tsa sennelaruri mme se ka atlega hela ga re bereka mmogo. Gender knowledge transfer. Go tla thamiwa setlhopha sa baitseanape gareng ga sekolo sa Buan le khansele ya Gaborone go tlhomamisa gore tumelano e a diragadiwa ka ga tshwanelong. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Mo parlamento wa lentswe le Tau Mopane me Naniki Makwinja a re go rotuntsha banana ka dikitso go tla go disa tšhaba e na le maikarabelo mo lefatsheng ka go tlisa kagiso le tokgamo ka go akaretsa botlhe mo isagong. Me Makwinja o buile seo bošeng kwa lentswe le Tau fa buisa banana ka letsatsi la mafatshe la go ipelela dikitso tsa banana. Budulo Mogorosi. Jaaka puso ya fatshe leno e dira gotlhe mo go tlhokafalang go ka neela banana dithata gore le bone ba kgone go nna le seabe se se bonalang mo itsholelong gore ba nne bahiri e seng bone ba hirwang. Letsatsi le le lebiwa e le lone mamang mo go ririboleng bokgoni jwa dikitso mo bananeng. Empowering youth with skills will foster a culture of responsible. Go rutuntsha banana ka dikitso go tla godisa tšhaba e na le maikarabelo ka go tlisa kagiso ka go akaretsa botlhe mo isagong. Ka mananeo a farologaneng a dikgwebo, banana ba rutuntshiwa go godisa ditoro tsa bone go ka nna dikgwebo tse di bonalang. Youths are empowered to nurture their innovative spirits and to turn their ideas into successful businesses. Ere ka banana ba le botlhokwa go tlhabolola dikitso tsa bone go lebiwa e le peeletso ya bokamoso jwa fatshe leno. Jaanong go botlhokwa re le banana gore re nne le dikitso hela tse di harologaneng, dikitso tse gore they are very diverse, gore re kgone gore re tshele ra atlege re hume re nne batho mo setšhabeng. Jaanong re le banana re tshwanetse re itse gore ha re sa tlhole re tshela mo malatsing ale mo ne re kgona gore re tlhaole ditiro ke tiro ke rona re tshwanetse re gape jaaka re ntse re batla ditiro re itlhabele ditiro tsa teng. Banana ba le 10 go tswa mo kgaolong ya lentswe le Tau Mopane ba ne ba fiwa ditlankana tse di kayang fa jaanong ba alogile mo dithutong tse di farologaneng tsa ditiro tsa diatla. Vumila Training Academy e itebagantse le go ruta gore re tshwanetse ra itirela e seng go reka ko shopong. Ebile go itirela ga rona ke gore o itse gore maenese ga se gore o reka hela ko shopong, o kgona go itirela o le mo lapeng. Ke nngwe ya dilo tse e leng gore ne re di ithuta teng kwa. Mme le rona botsadi bo boleng ha ke ne ke eletsa thata gore a re se rontsheng banana ditshwanelo tsa bone. Bontsi ra bona go a diragala ra franta re eteletsa banana ko pele ka ga morago e le rona bagolo re ba paledisa ditiro tota ditiro e le tsa rona. Banana ba go tlhile go dirisa dikitso tse ba di amuleng go itsamaisa tshepiditonto go na le go ikaega fela mo pusong. Budulo Mogorosi, BTV News, lentswe le Tau. Moletlo wa ngwao wa mmoko kwa Mahalape o kaiwa fa o tla tsosolosa seruruma sa motse le go tshwaraganya merafe e nna mo motseng o se se buile ke kgosi ya motse wa Mahalape yo gape e le mothusa modulasetilo wa ntlo ya dikgosi Kgosi Thipe kwa moletlong o neng o tshwaretswe kwa Moko Hills kwa Mahalape. Love mo Mario. Motse wa Mahalape ke mongwe ya metse e na le merahi e harologaneng ba akaretsa ba Xhosa, ba Herero, ba Zezuru, ba Ngwatu magareng ga e mengwe.
gore merahe e jaanong e tshwaragane ebile ba tswelele ka go nna le kutano e ntse ba na le yone. Kgosi ya motse o Kgosi Tshipe a rulaganya moleto o wa ngwao o bidiwa Moku Cultural Festival ebile e le wa ntlha o tshwarwa ka maikaelelo a gore ba kopanye merafe go ipela mmogo le go ithuta ka dingwao tse dingwe. Go na le dilo dingwe tsene ka di ipaa pele mme ke letso ame ke tanang kola di le tharo ka ne di dintsi ka palo di 15 tsene le gore maikeelo a me ke gore ha ke santse ke eteletse motse o pele ke bona gore dingwe tsa tsone ke a di tsosolosa, dingwe tsa tsone ke a di simolodisa, dingwe tsa tsone ke a di tsweledisa. Jaaka ha re itse gore motse wa rona wa Mahalape wa agilwe ka merahe e mentsi e harologaneng mme ebile merahe e le a dingwao tse di harologaneng mme tshela mo gone motse oneo ka kagiso. Yaanong maikeelo a rona ne le gore re simolle gore re supe dingwao tse di ithelwang mo motseng wa Mahalape. Motse o ke mongwe wa metse e humileng ditso tse leng gore ga re ise re nne le sebaka sa gore di kgaogana le merahe le ditšhaba tse di anameng le lehatsheng. Ke maikaelelo a rona gore re godise moletlo o gore re tseye loago la rona le leng gore ka sekgwa nkare Mahalape has a rich cultural diversity. Dijo tsa setso, dipina le maboko ke ngwe ya tse di neng di natisa letsatsi le fela merahe e ne ya na le sebaka sa go supa kapare ya bone ka go harologana. Re tsile fa go ta go ipelela ngwao ya rona mme ebile re supa le ngwao ya rona ya seherero. Re fa mo moletong o wa ngwao go ta go ithuta mme le rona re ruta ba bangwe gore re dira jang dilo jaaka ditumediso tsa rona gore re dumedisa jang ka ngwao ya seZulu. base Grahamstown ekhini lapho sivela khona. Gone fa gape go ne ga supiwa mophato wa borre o bidiwa Makoba motse o ta dirang ditiro tsa mo motseng le go thusa ha ba bidiwa ke kgosi mo sepeng hela se ba se rumiwang. Magareng ga tse dingwe go ne gape ga supiwa ka manyalo le botsetsi di tshwarwang ka teng mo kgaolong e mme ebile barulaganyi ba re maikaelelo a bone ke go godisa moletlo o go nna o kgatisang lehatshe lotlhe ka bophara ebile o ngokela bajanala fa go ithuta ka ngwao ya bone mo Mahalape. Love Mo Mario, Botswana Television, Mahalape. Motho etsi gore go neetse jaanong go latela tsa metshameko City Olympics re simolotse ga ra simolola go le gontle mme go na le sengwe hela se e leng gore re ka se itumelela gore Maxine a ba se dirile ke gore a ba goroga ko a nna le sabe. Ya se se botlhokwa wena re ke gone gore ba gorogile ko mme re gakolo o gore ga go jana e le lekgetho la bobedi ene gongwe go sa tshwane le Adrian Robinson o ile gore ene o heditse mo tikologong ya bobedi ene ka 2020 o na le teng ko Tokyo Japan go ile gore na tswa mo legatong la ntlha re tle be re lebeletse gore a mo nakong ya gompieno o tla kgona gore a hetele ko legatong le le latelang. Re tswela gore ne le tsengwe tla ke go leboge re jaanong motsana wetso nako ke ya tsa metshameko mme tsone tsa re morago ga gore ba rengwe ke selepe sa magagane mo pakeng e fetileng ya Botswana Premier League se tlhopha sa 11 Angels sentse se tshwere ditekeletso tsa batshameki go batla talente e ntšha e ka ba tlhodisang molatswana jaaka ba ipaakanyetsa paka ya 2024-2025 ya First Division North. Karabo Sebele ka pego. Mo puisanong le ba BTV Sport, mothusa mokatisi wa setlhopha Modonga Moloisi o tlhalositse fa dikeletso tse di tsamaelana le mangwe a maitlamo a bone e leng go ribolola talente le go igodisa gore metshameko e ungwele batshameki bao mo isagong. Angels ke team e dumelang thata mo bananeng re le batata mo go bone gore re dingwaga tse di rileng re tseye mo go bone re bona gore ka ira bontsi ja bone ke bana ba e leng gore ga bana di-team ga ba registerwa gope ba tle go iteka go tla be gore fana kwa gore re bereke le bone to turn them into what we want them to be. Moloisi o tsweletse a tlhalosa fa maikaelelo a bone e le go dirisa league ya First Division go
go ipaakanya diphoso pele ba boela ko go ya premier mo pakeng e tla latlelang. Maikemiso ke gore re ipaakanye thata le gone go eta gongwe ka re dirileng ka teng season e itileng gore be re boela ko Premier League. Ke feel gore e ne le season e gabedi. We had some moments and ke feel gore we did well as a team. If re ka berekela mo go tse dinte tse re dirileng season e itileng ke na le tumelo ya gore re ta ipona re boetse kwa re batang go ipona re le teng. Mongwe wa ba neng ba iteka lesego ene o buile jaana. The coaches have been encouraging us to. Dithuto tsa bakatisi di re rotloeditse go bereka ka thata mo go supeng mokgoni jwa rona. Go etswang teng go Premier League. Ditekeletso tseo di tla tswelela jaaka Angels ba tsomana le talente go busetsa setlhopha seo se rodumo sa lekgamula bananyana. Karabo Sibili, BTV Sports, Francistown. Mookamedi wa setlhopha sa J4K Superstars Richard Molisiwa a re o itumeletse ka fa setlhopha sa gagwe se tshamekileng ka teng morago ga gore se fetse mo maemong a bone mo lekeng ya Gaborone Regional Football Association Division 2B mo bakeng ya 2023-2024. Molisiwa o buile seo kwa kabodietseleng ya setlhopha seo bošeng mono Gaborone a re utlwetlamela Montsusi. Setlhopha seo sa J4K Superstars se feditse paka ya 2023-2024 se le mo maemong a bona ka dintlha di le 32. Maduo a fetileng selo se ba neng ba se ipeetse sa dintlha tse 30. Molosiwa a re makawana ao a tshwanetse go akgolelwa bonatla jo ba bo dirileng mme ebile o solofela fa ba tla kgona go tlhatlhogela kwa lekeng ya Division 1 mo pakeng e latelang. Re aga batshameki ba ba ka tshamekelang setlhopha sa setšhaba mo isagong go godisa selebego sa kgwele ya dinao mono. Mo kabodietseleng tseo motshameka pele wa setlhopha seo o tsile Admire o gapile tlotla ya Moniso ya dino yo o gaisitseng morago ga go nosa dino di le 23. Tlotla ya motshwara dino o gaisitseng e gapilwe ke Pako Modisanyane yo a tshamekile metshameko yotlhe ya paka e fetileng. Pako Motsuminyane o dule ka ya motshameka morago yo o gaisitseng o tsile Admire a ipua seboaboane ka ya motshameka pele yo o gaisitseng. Tlotla ya motshameki yo o tlhophilweng ke ba bangwe e filwe jalo Modisanyane le Motsuminyane. Tlotla ya motshameki yo mmotlana e phamotswa ke Mbako Pelaelo fa tlotla ya motshameki yo itlhophetsweng ke modulasetilo wa setlhopha ile kwa go Monametseng Tsego yo a neng a boa gape a neelwa kgomo. Tlotla ya motshameki yo gaisitseng botlhe e gapilwe ke Boago Seletsina yo a tshamekang kwa le morago la setlhopha seo. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Me fa re tswelela company ya ditebane ya DTC Botswana e rotloeditse lekgotla la Botswana Swimming Sport Association ke gore BSSA ka 3 million pula. A re Victoria Daken. Mogolwane wa company ya DTC Botswana se direng se rumola o tlhalositse fa ba dumela mo go godiseng batshameki ba go thuma ka go ka ba rotloetsa go phadisana ka mašetla mo mading a 3 million pula ngwaga le ngwaga go tla dirisiwa 1 million pula go tlhabolola batshameki ka fa tlase ga lenaneo la long term development program. At DTC Botswana, we believe in the power of partnerships, and this collaboration with Botswana Swimming Association, Sports Swimming Association, embodies our tshwaragano ya rona le BSSA e supa maitlamo a go nonotsha le go rotloetsa batshameki ba go thuma ba ka moso mono gae. Maikelelo a rona ke go ba ema nokeng le go ba baakanyetsa metshameko ya diolimpiki ya 2028 e tla bonyele ko Los Angeles ko United States of America. And strength of our athletes, but also prepare them for the prestigious 2028 Swimmers Olympics to be held in LA, USA. Ga se la ntlha company ya DTC Botswana e rotloetsa lekgotla la BSSA. Ngwaga o fetileng e ne ya beela setlhopha sa go thuma sa batshameki ba botlana se se neng se ya go phadisana go dikgaisano tsa Junior World Aquatic Championships ko lefatshe la Israel 100,000 pula. Thotloetso e neng ya batisa mo go dira sentle mme seo sa gotla boeteledipele go boela gape kwa go bone go ya go kopa dithuso. DTCB shares our passion for the sport and recognizes the importance of supporting our athletes, coaches, and DTCB e na le lorato le le tshwana le la rona la metshameko le go itse botlhokwa jwa go ema batshameki nokeng ga mmogo le mananeo a go tlhabolola batshameki. Thotloetso ya bone tla thusa mo go tsa ikatiso le go tlhabolola batshameki ga mmogo le go tokafatsa dikgaisano tsa rona gore re kgone go fitlhelela maitlamo a rona a go ipona re digoga go pele mo go tsa metshameko mono gae. And ultimately help us achieve our goals of being a leading force in the world of sport in Botswana. My excitement comes from the fact that what we are doing today
ke itumelela thotloetso e ke sesupo sa gore metshameko e kgona go dira diphetogo tse di ntseng jang se se ka se kgonagale ntle le barotloetsi ba tshwana le di-TCB re motlotlo ka se ebile re lebogela tshwaragano ya lona le lekgotla le BSSA. So we are greatly honored and we would like to say thank you very much for partnering with swimming. Lekgotla la BSSA la amogela thotloetso e jaaka le tla bo le ipelela dingwaga tse di 20 le ntse le le teng mo godimo ga moo le kgone go romela batshameki ba go thuma ba le babedi ko metshamekong ya di-Olympic ko Paris, France e le Maxine Ina le Adrian Robinson. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Fa jaanong re di garela ka go lebatsa kgaisano e tsweletseng ya di-Olympic kwa Paris basireletsi ebile e le bomampodi ba motshameko wa basketball makgetho a le 16 United States of America ka gore USA ba simolotse kgaisano e o bontle ka go kgwathisa setlhopha sa Serbia ka dintlha di le 110 go tse 84 kotara ya ntlha e simolotse e le mašetla jaaka setlhopha sa USA se e gapa ka 25-20 pele ba ya go ikhutsa ba eteletse pele ka 58-49 kotara ya boraro banna ba USA ba tswelela ka go supa gore ke bone bomankge ba motshameko o go tswa mo batshameking ba tshwana le Kevin Durant go gapa sete ya boraro ka 84-65 mme ba garela ka go fenya ya bofelo ka 110 go tse 84 go nna ko setlhoeng sa Group C ka dintlha di le pedi e ntse e le mo Group C lefatshe la South Sudan le e leng lone fela la kgaolo ya Africa ba motshamekong wa basketball le fentse la Puerto Rico ka dintlha tse 90 go tse 79. Motsana ya tsho di khantsa rona di felela gone fa a jaanong re lebe gore seamo sa bosa se eme ka tsela e ntseng jang. Betso madume nka mogele ka seemo sa loapi nna ke Faith ke tshabile le mogola mosupologo gore soletse re go tswele go ntse go apogile lefatshe leno ka bophara mo maphakeleng gone re soletse re go ikutlwetse go le tsididi thata go dikgaolong tsa borwa jwa kgaolo ya Ganzi Kgalagadi le ko borwa ka selekanyo sa botlhano ko tlase ga lefela go eng ko go lefela fa ko bokone jwa kgaolo ya Ganzi borwa bothaba kgateng kweneng le gare le bokone bothaba gone re soletse re go ikutlwetse go le tsididi ka selekanyo sa bobedi go eng ko go bosupa fa mafelong a mangwe a lefatshe leno gone re soletse re go ikutlwetse go le mololo ka selekanyo sa bohera bobedi ko Shakawe le ko Kasane fa ko Pandamatenga le Maung gone re soletse selekanyo sa bohera bongwe mo tshokologong gone re soletse re go ikutlwetse go le tsididi ko dikgaolong tsa Kgalagadi borwa bothaba kgateng le kweneng ka selekanyo sa 17 go eng ko 20 le motso fa ko Ganzi le borwa jwa kgaolo a le gare gone re soletse re go ikutlwetse go le mololo ka selekanyo sa 23 ko Ngojane go eng ko 25 ko Selebephikwe mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re soletse re go ikutlwetse go le bothito ka selekanyo sa 27 go eng ko 30 ha re lebelela ditoropo tsa Sadeke re soletse re go thibe ka bontlha bongwe ko Manzini le ko Cape Town ka kgonagalo ya pula gone ko Cape Town re soletse re go apogile ko Upington, Johannesburg, Maseru le ko Gqeberha re ntse re le mo ditoropong tsa Sadeke re soletse re go banela dibata tsa maru ko Antananarivo fa ko Beira, Harare, Lusaka le ko Windhoek re soletse gore go apogile re soletse re go thibe ka bontha bongwe ko Luanda fa ko Kinshasa le ko Dar es Salaam re soletse re go bona le dibata tsa maru ke sone seo se mosaloapi
I think it's fair to say that we started off 2024, as we'd said, still actually very cautious, if you recall, and we were right to be cautious. It's not been an easy 6 months. We did have a little bit of an upliftment at the first quarter. In the diamond industry, that's not unusual. We tend to come back after the season in the US, a little uplifted, and that sees the market moving forward normally a little better. But if we're honest, that's been a challenging 6 months post that. It's driven largely, as you'll see on the slide, we'll start off with the most difficult area, I believe, which is China. So we've mentioned it before, when China reopened, it reopened to quite a different place. The economy's really struggled to take off, and you'll see from general results that they're probably facing things like unemployment in the youth factor for the first time. And I bring that up because it's very important to us in the fact that the youth is marriage, and basically marriages are down around 50%, and demand in China is roughly down for natural diamonds around 50% as well. So it's there's a direct correlation to some degree, and there's a real sensitivity to that at the moment. So we're not seeing that market bounce back at all, and if I'm honest, I'm not anticipating a huge hockey stick uplift either into the future. The US, as we mentioned last time, definitely a difficult 2023, not as good as we would have hoped for. But 2024, the season, the Christmas season, we came out of it. It's been fairly steady. I don't think it's been bad there. We're reasonably comfortable with the US. I think demand for natural diamonds has found a slightly lower level than our peak. Don't forget we had a huge peak in 22. But it's come down off that peak, but it's been relatively steady, and it's an important market for us. The problem we have is that there's an excess of polished in the pipeline, and some of that excess of polish, whether it's coming out of China, the midstream destocking, is putting pressure on that slightly lower demand that we would say that we've seen in the United States. Obviously, on top of that, we've mentioned in the past as well around lab-grown diamonds. And I'll touch on this a little bit more as we go through, particularly around Vegas. But actually, I think we're starting to see real differentiation there now. So that's one of the positive notes, and I'll touch on that a little bit further. But as we've gone through this, it's clearly there is a degree of cannibalization that's gone on, and I think we're starting to see that slowly but surely start to reverse now. So that's one of the more positive signs as well. But in a difficult market where there's a little bit overstock, there's been some degree of pricing pressure as well, particularly on polished, and that results in retailers being very cautious in their restocking approach. So as we say on the top of this slide, very challenging trading conditions in the first half. And if I'm honest, when we get to the outlook, we'll see that challenges we foresee continuing for a while longer. Okay, so while we've been doing that, though, we have seen some what we will refer to as evolution in the space. Obviously, we launched, and I'll go into more detail on these a little later in the slides, but we launched what we refer to as our new origin strategy, very much around streamlining to grow value across the diamond pipeline, and really seeing our business look to streamline all the way from mine through to retail. Another interesting, obviously, evolution as we've come through this last few months has been the announcement from Anglo American of the separation from Anglo of De Beers, and we'll touch on that a little bit. And of course, we had a lot of activity here earlier this year with the G7. We've seen the implementation of the G7 requirements reference to sanctions on Russian diamonds, and that, of course, as well, we'll touch a little bit more on where we are. And we announced earlier the relocation of De Beers auction sales from Singapore. That's well on track. Again, we'll touch base on that. And the fact that the JCK show, we had a strong presence, actually. It's an important show, an important time in the United States, and strong presence from Botswana specifically as well, but also from De Beers, and very important around technology there. And I'll go into some of the developments we've got in that space. And then lastly, just to update, I'm sure you're interested, we continue to make progress with our new agreements here in Botswana. We're still very much discussing the long-form agreements. They do take time. We've seen this in the past. The last one was a good 18 months as well. But as we heard from the president when he was in Vegas, actually, we are still dotting those I's and crossing the T's. We'll get there. And we'll hopefully see some progress in this shortly. And then likewise, the Diamonds for Development Fund is linked to that, and we're very excited that once we get that those agreements in place and signed, then of course we kick off with the Diamonds for Development Fund, which will see
see a real contribution to the diversification of the economy here in Botswana. That's the intention. And I think that's an exciting evolution when we look at where we're sitting in this current down cycle. Yet again, it obviously has an impact here in Botswana more than most places. nte ke go leboga motho wetso gore bontsontse o na le rona lenano la chama le le ikemiseditseng go thusa bagwebi ba ba ikemetseng le sa le simolodisitswe kgwedi di se kae tse di fetileng mme ebile mo nakong eno le ngokile leitlho la botlhe ba ba nang le keletso ya go tsena mo go tsa kgwebo mmogo le ba ba ikaelelang go godisa dikgwebo tsa bone mosong ono re buisang le mme Mpho Matoteng go tswa kwa lekgotleng la bagwebi ba botlana go utlwa ka fa maloko a bone a gatetseng pele ka go tsaya lenaneo le gore a le kgonne go ba thusa go gola jaaka fa ile maikaelelo a lone mme Matoteng ke go dumedise ke go leboga ke be ke go amogele mo the daybreak re se molehela gone hana mme lenaneo le la chama lona le bona mosola a teng o le fokae ke a leboga le nna tla ke dumedise ya lo baretsi go gae hela ya ka o buile ke video Mpho Matoteng go tswa go Botswana Informal Sector Association le lenaneo re la amogetse re ne ra le ya re ha lenaneo le gore ga ra le itumella hela thata ra supa gore ke seo re ntse re se emetse nako e yotlhe ka goreng mo go rona go ra go akarediwa mo go rona go ra go tsa karolo mo go rona go ra go lemogiwa dingwe tsa dilo tse e leng gore re ntse re itemogela gore Botswana o saletse go morago ka go lemoga the informal economy mme ga se lenaneo la ntlha le leng gore le itemogantse le go thusa bagwebi ba botlana go na le mananeo a ntseng a le teng a bo SMME jalo a harologaneng le pharologanyo jang ke utlwa gore le la amogetse la ne le bona le lona gore nyaano le la bonwa ke setšhaba kana ke puso ke a go leboga lenaneo le litla le re informal sector go toa rona go toa bone ba ba go tlase in the hierarchy of business development e rile ha go te informal sector ra ikutlwa re le karolo ya lone ga se lona lotlhe ha se mo go teng ke lenaneo la bagwebi ba ba botlana the name is clear ya re bagwebi the informal sector ke sone se ke reng e bua rona re ikutlwa re le karolo ya seo ebile re utlwa serwe sa teng se re lebagane tota a e bua le lona e ka tswa e kwadilwe go te ke ya informal sector ba go ba botlana mme gone a e buisa dikeletso le ditoro tsa lona ha o lebelela le ditshetlana tsa go applyela yone chama gore go applyela bo mang ba bantseng yang ba ba kae e bua le bone ba gwebi gone go tlase go tshimologong ya kgwebo jaanong ga re lebeletse sabe sa lekana la lona mo go rotloetseng bagwebi gore ba tse lenaneo lena se kana kang ta ke simolela ka gore e rile ha lenaneo le simolola ha ke ntse ke bua ka yone kganya ya go akarediwa one makalana a leng gore ke di custodian tsa programe le ya le sida le Minister of Entrepreneurship ke tsa gore le puso hela tle kere ba ile ba bona go tshwanetse gore mo komiting e lebeletseng tsamaiso le katlego ya lenaneo Botswana Informal Sector e nne le moemedi a emetse lentswe la bagwebi ka kakaretso so sa ntlhaela ke sone gore we are part of the committee e tsamaisang programe sa bobedi ke gore rona e rile ha re utlwa lenaneo gore lenaneo le bua ka rona ra tsama ikarabelwa gore re rotloetse bagwebi ba rona gore ba applyele lenaneo ba ileng gore ba kgakala ha ba kgone mme ebile ba re ba bitsang gore ba kotenyana teng kana ba kgakala le ditlamelo re ile ra tsama ikarabelwa gore ba leletse go officing ba sende di particulars tsa bone re kgone gore re ba register online jaanong a re tsenefa go tsamaya jang ha go lebelo jaaka ne re sologetse
ha go le pelo jaaka ne re sologetse re ne re ke dumela gore kana chema is move with urgency, be swift, and ga go mo ne re sologetse mme hela ke dumela gore go a gone go re batlang teng go bakiwa ke lebaka ke gore programme e tsile e le ntšha mo go ba ba itshotseng le ba ba yang go yone go nnile le di-challenge mo gare ga yone go supagetse gore go nnile le batho ba ne le gore ba ne ba applyela chema mme ba sa tshwanela gore ba applyele chema ga patelesega gore go diriwe mo go teng go tlhoma matlho le go tsenya leitlho mo go tseneletseng due diligence le gore go irwa ke gore ga ba tlhaloganye kana go irwa ke gore ba batla go leka go tsietsa le gore go irwa ke gore ba leka go tsietsa erra go ne ga nna ga tla le difomo tse dingwe tse dintšha tse e leng gore re go lekwa go femela one maretshwaone ya gore re ska ra iphitlhela re isitse madi kwa sa tlhokeng go ya teng go go ba sa tshwanelang jaanong ke sone se e leng gore se le tshwentse hela ka gone gore go nnile bonya go na le ya ka le kebela la akanyeditse erra se sengwe gape se se dirileng gore go nne bonya ke gore re ne ra apla ka dipalo tse di go godimo tse dintsi ka lebelo le leng gore re ne re solohela gore re tla amogela ka lebelo lone le ne ra apla ka lone gore a gore di-system le tsone tse ne di amogela dipalopalo tse di ne di a imelwa go ne go nna le di-system breakdown yone due diligence e ne ya hella e dira gore go tseiwe sebaka mo mothong a tlholwa gore a mme o tshwanetse a mme ke mo go bio mmotlana o ha kae a business ya buang ka ene teng se sengwe ke gone gore madi a o tebeng wa kopa a tla le mo hafung gongwe o batla 10,000 e tla e le 6,000 5,000 e be go kgoba ba bangwe marapo gore dio tse ga di re berekele ke gore ga e ke a re nna ke re ke batla madia wena o botsa tshotso ya gore o nnela lebaka ke gore madia re sologela gore o te wa buse mme ebile re a go neela yana re tshepa gore o ta busa yaanong gore o boe o busa o se sengwe wa tsere ke gore o bo o busitse a go lekaneng a se lekanyo sa ntlha pele ke one a ragang go go itse go go tshepa go bona gore a mme seo reng o ka go se dira ka 20,000 a o ka go dira bontlha ba sone ka 10,000 ha se lekane ga gona bothata lenaneo ga le eme o ka boa wa tla go tsaya 10,000 jaanong ba ya amogetse jang yone ntlha yone eo maloko a lona ke seemo se e leng gore ga sa ba itumedisa se ba tsholeditse maikutlo hela thata ka gore ke dumela gore ke go tlhoka go tlhaloganya ke go tlhoka go itse go ba itsisi ha go tile ceiling is 50,000 nna ke applyela 50,000 ha go na le sengwe ga gare se se ka nkitsang go goroga go 50,000 bagobi ba batlana se batho ba ba batlang go tsamao ba phuthetse ba dumela gore ba phuthetswe kore ga ke ka kopa 20,000 wena a botla go mpha 10,000 re tshwanetse gore re tlhaloganye ga gare gore ke eng ha ke kopa madia e be ke sa kgone go ahiwa mme hela go go isa molaetsa ko gae ke gone gore re ka se ka ra go neela the 50,000 mme ka goreng lenaneo lena ke lenaneo le tswelelang bontlha jo bo neetseng ke go a go simolola and o bone gore o ta dira jang go tswelela jang mme o boe o tle go tsa bontlha bo bosetseng mme ha se gore ha o apply ha se gore wa letsa hela bo re neelang bontlha bo bosetseng o boa o sala program e morago